Njata ya Ngabana wa Meru Muthikabu Kawira Mwangaza ni guthitwo igutha thutha wa mutongoria wa AINGI mbunge-ini ya kaunti iyo Evans KAARIA gutemania mutaratara wa watho wa kwendekithia KAWIRA hagurwo kuma giturwa-ini kiu. Thiini wa mutaratara uyu KAARIA ni atariirie thitango mugwanja iria KAWIRA athitangĩirwo ari ni hamwe na uhuthiri moru wa wabici na indo cia muingi ukirikana ni akoretwo akiri handu matiganite ari ni hamwe na andu a nyumba yake mugaru na watho gutari undu mekeire kaunti makirikana ni maheanite motungata matiganite kuri thirikari yake. Wakeri KAWIRA arerikana ni andikite wira athuri aari a nyina eri hamwe na mwari wa nyina Ngeri mugaru na watho. And Honorable Speaker, now with your permission, you allow me to lay this notice of proposed motion together with the exhibits. Magi ni kwagira kiene na kunyarara atongoria ria giathure kaunti-ini ya Meru na makiria munini wa Gavana Isaac Mutuma marira muthuri wake Murega Faishu na okuhuthira mahinya make mugaru na watho kuria akoretwo akiandika andu wira atari gukuruhania bodi ya uruti wira wa muingi kaunti-ini iyo. We are not resubmitting because we are happy to be submitting another motion. We are bringing this motion because we have been necessitated to bring this motion because of the issues that are happening in Meru and having no other way out. Impeachment is the only option we have. Tumesema KAWIRA Mwangaza hawezi fanya kazi kabisa na hata akikaa hakuna maendeleo tutapata. Hiyo watu watakuwa analia tu. Sasa akisikia MCAS akisema vile anasema ukweli. Oho KAWIRA ni athitangĩirwo kwagarara matua ma magoti mugaru na gatiba ya bururi na kwagira kiene bunge ya kaunti iyo kuria akoretwo akigiria maabitha thirikari yake gwikinyia mbere ya kamiti cia bunge iyo gucokia ciuria ciĩgiĩ ũhũthĩri wa indo cia muingi na tabarĩra cia thirikari rwarũgamĩrĩria wondi makiranĩra kunyita mbaru mutaratara uyu. Refusing to honor lawful summons to appear before the Assembly Sectoral Committee on Justice, Legal Affairs and Cohesion to answer questions on the matters raised in the preceding parts of this impeachment motion. B. Directing our Chief of Staff and accomplice by and lucky in malfeasance to write a contemptuous letter to the Assembly in response to lawful summons to appear before the Assembly Sectoral Committee on Justice, Legal Affairs and Cohesion. Maya mahanikite ciumia nini thutha wa munini wa President Rigathi Gachagua kwanirira we na mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni marikitie kwiyeherania na igerio riothe ria kunyitithania Ngabana KAWIRA na atongoria ria angi a Meru. Hau kabere gikundi kimwe kia athuri a kiama kia Njuricheke kuma mwena wa Tigania ni meyumiririe na kuregana na aru nao a Meru aria marendekithirie bunge ya kaunti iyo ihagure Ngabana Kawiwa Mwangaza makiuga kiama kia Njuricheke gitire na uhoti wa kwamura kana gukindira mundu o wothe giturwa-ini gia giuteti. Wale wameenda kutawadha mtu mundogo wa Ngabana kumwambia eti akalie kiti ya Ngabana. Yes. Na Ngabana hajakufa, Ngabana ako. Mwambieni Njuricheke aina hiyo mandate. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.